아한목토다 ngasi기 시그널 방선의 시기 마야 당원들 랭신 비리바 시게스가 그로서리 프레시던트 멤버는 파미리바 싱스가 그로서리 망들 랭신 비리바 मणिपुर की मरु लीडर सिंह इन्वाइटी सिंह अखोई मीडिया सिंह लोना छात्र छात्री सिंह अहल सिंह खाई पुनमुसी कायखुन उच्चरी मीडिया की थोंदगी युम युमदा येंबिरिब खाई पुनमुखुसु लुप मंगा अमुको की प्रेसिडेंट इकायखुन उच्चरी पुनमसिंग असे मांगदा तारबा प्रॉब्लम ngaktani प्रॉब्लम सिंह असे अखोई उरबनिना अखोइना मसी यामना मायोनबग लोइना लांथेंगनबा मथौ ताई मरमदि खुनाय अमा कन्नबगिदमता अदुना अहानबदा हाइजनिंगबदि गवर्नमेंट इंडिया नखोइना चथरिबा लालोंग सिंह असे खुदक्ता लेपकदबनि नत्रगदि नखोइगी इंडिया ससुम काइगिन हेबसे अखोइना प्राइम मिनिस्टर अमदि होम मिनिस्टर अमदि डिफरेंस ऑफ द ऑल इन द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया सिंह अखोइ स्ट्रांगली अखोइना ओपनली डिस्कशन तो थांख्रबनि मखोइना मणिपुर थुगानो होना मतने इंडिया सु काइगने मरमदे चही चनी है न ब्रिटिश की लोइलम ओइलम लबा इंडिया ना मतम मदुदा मखोइबु ब्रिटिश ने मिनाय लाइथांगदे हेनोक्तना मखोइ मसेगी हिंदू अमदि मुस्लिम अनि क्लास ता मियोय कया हत्तना ममिते मपि ताबा लोइद्रि भाव मतम लोइद्रि बनि ngasi फावदा अदुगा 1947 नकिदे अमुक बरपु निंग तमनो फंगले हरगसो मखोई लेबा की मियाम प्रजा अमदि मखोई हिंगबगी अधिकार राइटिंग असी मेनलैंड ओरिबे इंडिया दा ngasi 1 बिलियन लेरिबा एप्रोक्सीमेटली लेरिबा सिगु अलग लमन चावना 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर चावरिबा इंडिया की लम असे पिपन असे मखोई फंगम ngамद्रिबने मपुंगना मखोइना चावथोकजरी मुक्चरी नपन तौजरी नमधन होनजरी अरे मतागनी कदुगदेसो मरमदि मागी इंटरनल पॉलिसी लोइना फेलोय एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी लोइना फेलोय अदुगी मथक्ता मागी इंडिया की बेले पीपल सिंह असी मयूम मकई लेतबा चरा हेम कया अदु लाइयं मंगमदबा अदुग लोइना लाइक लाइसु तंब ngamदबा अदुग हिंगबगी मारे माव योगदबा मखोगी राइट फंगदबा कया अमा इंडिया मंगदा ngasi लेबिसिंग असे अदु हाना उ हाना भारत सरकार ने हरबा दिल्ली रे शासन तरिबा अदुदा आया थमजनिंग हाइनिंग मरमदे दिल्ली असे अखोइ कसु यामना चौखटना उबिगनो कैपिटल दिल्ली असे असुगी बति मोट स्लम एरिया में अदु ख्वाइदि मोट पोल्यूटेड ओइबा पोल्यूशन एरिया में ख्वाइदि चौखट तबा ह्यूमन क्राइम तब ट्रैफिकिंग तब एशिया की मनद नंबर 1 ओइबा अदु कैपिटल अमने अदुग मसिदा शासन तौरिबा इंडिया ngakliba leba asisu senjau paiba amdi community base tauba chai 76 asi ngakla padra barmoida masi india na kaidunga su chokot pagam maning anna na nong nong sathar libase magi system asoiba british colony ki chatha amanba policy adu implement tawdi sathar ko aduna maram oibne aduna north east ki people sing ase north east ase इंडिया गवर्नमेंट की लान बना थमलिब्रा नत्रगना मखोई स्टेट और थमलिब्रा है वांग से मांग द थोलगले नॉर्थ ईस्ट से चाव से ओनली 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर अबव हेड चावे मणिपुर 32,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर अबव चावे नॉर्थ ईस्ट की पीपल से 42 मिलियन ने मणिपुर की पीपल से 30 लाख मुने हारिबा नॉर्थ ईस्ट of मणिपुर पीपल से गवर्नमेंट इंडिया क्रम मियंग द येंबिंग असे बोबदा नमधादना असे बोर लाइखाई मखोइना नेहेत पिर पिरेरोजे मतम याब सांगले मरम अदुना ngasi खुनाय असिदा लेरिबा मियोबे खुनाय असे कंदबा यादे हाबसे अखोई अहम एजेंडा ने पांदमने मसी इंटरनेशनल इशू ने यामना चौब चैलेंजिंग ने अदुना मियोबे खुनाय सिंग मरक्ता शक्ति लेबे सिंग पावर लेबे सिंग अपिक जाति अदु असोन सिंबु नमत पन नैथबा अदुगा नमत पिबा हाबसे पृथ्वी द अनु बनते मसी वार एंड बैटल कॉन्फ्लिक्ट हाबसे कंटिन्यू प्रोसेस ऑन लांगले मरम अदुनने पृथ्वी ख्वाइदगी हेन चाव लान थोख्रे अहान लान अनिसुब लान 1939 की सेप्टेम्बर की तांग अमदगी 1945 फो चथरपने चही तरुक नोम चथरपने मतम मदुगी अनिसुब लान की टोटल पॉपुलेशन असे 2.3 बिलियन ने 2.3 बिलियन की मनुंगदा 70 मिलियन सिखी मरम अदुना लान असे मखा तना थोक तनबगदंगता निंग तमगी राइट फंगदबगदंगता यूनाइटेड नेशन असे लाखी बने 1945 ता मरम अदुना 1948
10 December si International Human Rights Declaration tawdra miyobasing hak amadi fundamental right kaya do phangnaba gidamta phangnaba yadi adu namfu sapuda namdaba yadi habase masigi domta ni akoina International Human Rights Day asina maram modikana miyob kunaida challenging amagaloina akoigi right to fundamental right puna osinga se phangnam honase hoji masu international issue ne human trafficking child labor refugee aduga akoigi food crisis, health and education, drug and chemical warfare, arms smuggling and conflict, adugulona akoigi orphan masi asobu international issue mane. Maram sing asina hoji Manipur da yamna sanglo matamasida nahit pega nanagulona chatharali policy singa se kaidunga su miyam gi oide miyam na apsu ayabulekte maramdi akoi kunai asi mutan nanam ne habise akoi munna khangli maramdi 1949 dagi Manipur bu namna nosin gibdagi ngasi phawda chatharali milay sing ja drama kaunta division khadutna divide sanadana itining line chatharali basing asina maram kanda kunai asi bu namdha biriba mutal libasing ase masigi mayukta akoi puna magna thengnaba matam oire habise hajanni maramdi kunai ase makoina tuat pibadana tana net pibadana tana kangkhong chamadana akoibu confusion point amada thambibagaloina akoigi tungi asaloina mangki makoina akoida ngasidi yamna tabna akoibu slowly poisoning toboloina akoibu turatuna mano honabagaloina akoibu Manipuri kunai ase genocide tano honale ngasidi makoina proxy war sathaktana kunai asibu akoigi masen marakta sahing naing sandana chakhotpalgi lambidagi akoi nathai biraga kunai asibu amama lami da pura tarali base akoi kadunga su yabung amloi marum aduna matam gi issue singda akoi Manipur gi civil society ni Manipur miyam na ngasi ngakta da akoi luxury bane makhata su akoi ngaki gani hojimak Manipur da khwaidagi hena asoba challenge ma lagli base latest Thar May 2023 asine Thar May gi mamanda gi su akoina Manipur miyam gi right pu akoina ngakta su lagli aduga Thar May gi matung dagidi Manipur gi akoigi hingbagi ase khangi hena soksen khre masi labak yamna thibani aduna khangi hena soksen ko matamda akoina IDP singi aduga Manipur miyam gi rising ase phangdaba gi dangta akoina Prime Minister India gi Prime Minister da akoigi si memorandum masi thamsaki September gi tang 8 2023 da government India da koi thamsaki bne adubo masigi leiba government India sidi Manipur miyam gi oidre makoi asidi makoi khara khakki oiba aduga makoina akoi loilam chandopagi expansion policy gi makada north east amadi Manipur asibu continue process sata bolena kunai asu mutan bo honrabati lepulaiti hoji Manipur da asobo issue sing manungda yamna sauri sing ase खुदक तो लोग याब ngakta issue nate masidi makoi gi khuseng oiba artificial oiba problem ama akoida mangda langchil lakpani ani khalli maramdi Kashmir gi issue di hafta abdul sharma ngami Manipur gi issue di in front of the security mamangda thon modu makoi kumai une yenglaga leiri masi yamna labak thibane aduna government India gi policy bong luje daba singa sina makan gi lalong chatha da kunai asibu magai khuding da mai aduga akoi gi matam lebak khibikta akoi kunai asibu mutan namo honbagi lambi di le paroi hebase akoi adu kangi aduna akoi asa lekte akoi makoi hope lekte maram aduna akoi gi kunai di akoi sengo damni akoi kangadamni akoi ngakpagi mathok tai hebase ngasigi international human right day asigi nimit asida akoi gi fundamental rights ase akoi phangno honabada akoi asobo daita lominasi habise hajanni maramdi akoi khwaidagi hena maruiba miyobagi fundamental right equality aduga liberty fraternity ahum asine masigi akoi phangri ngasi phawboda manaba khurai phangde akoi ningtamagi hak phangde akoi gi mare mahol leba punsi mare phangde maram sing aduna akoi ngasi di yamna sakhattaba leba amagi ulwinna akoi khunai ase yamna pium sona thami akoi gi resource tabada warte akoi gi agriculture warte akoi gi education warte human resource warte akoi gi sport warte akoi gi tourism warte akoi gi raw material warte akoi the water body warte akoi gi national product of the akoi gi forest warte medicine plant warte aduna akoi gi asukki badi resource level ase resource exploit tonaba process occupy tonaba human genocide tonaba aduga geopolitics tama international level the monopoly toraga government India sathare hebje koi kangdam natte maram sing aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯏꯟꯁꯤꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔ ꯆꯠꯊꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯝꯊꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯗꯅ ꯈꯪꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀꯌꯥꯗ 2001ꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯤꯕꯗꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯅꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯁꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ Manipuri miyam di kathok la koi khulai se selo ke matani itihas ki lemadi yeng la matung yeng la pate hong ngasi bawda aduna ai khoi ki khunai se bu makha thana ai khoi ki khunai se sengat sagat pada ai khoi yam mathok tai ngasi leidiba ai khoi ki IDP sigi condition amadi remote area da lebi sing amadi Manipuri condition sing ase ai khoi ki mentally problem psychiatric problem like siba ngar ga yeng bagi leibagi system amada lehgindori bra siba nga hendori bra khunai se bu sarai hendori bra khunai se kakhung chaindor khunai se bu lami kangauna hendori bra asugum laba policy siga se mang da lera labne khoi na di ngasi di ai khoi miyam puna magna khoi amat to ne thogin raga ai khoi khunai ase akan mamong da kandaba yade kholaw akan kholaw log de badi soirba system of the government ki policy ase ai khoi Manipuri khunai ni yaning de na khoi bu luot nei ba tawbu yaroi hai ba se yab kan tham ga damni manu ga khoi na makhoi ki system ase was challenge to ga damni maram di makhoi ki system ase di loi lom ki system ni British colony amni idan colony system khena walete shakti level sing api ko lam su nam tha ba sing ase khoi kading su yaroi maram madra United Nations 1940 ga for the self due to colonization ha ba di masal gi maram da marai ba adu ga magi ning tam gi hak adu mal ga di one decade having 1990 degree 2000 power masagi maram the maraiba do ning tamba phangujaba yai habse masi United Nations pibani bharat sarkar su madu accept tawbani maram aduna sovereignty is our birthright and akone claim tori se swai the gine aduna Manipur da miyat mipum kya satha kare miyur mine kya satha kare akoi ngasi gi akoi agricultural product kya mangal le akoi environment kya mangal le forest product kya mangal le pithe bi the khoi de head chemical and drug warfare totally level sing manung Manipur sa ama ohele maram di Myanmar ase pithibi khoi di drug putok lebani aduga Latin America mi South America Bolivia and Colombia sisu yamna drug putok leba ngatani adu ngasi di ekoi ki da loktu naraga ekoi da tholo liba problem sing artificial problem sing ase na maram orikan khunai ase bu lekha tar muthak kani haiba government India ki policy sing ase ngasi di masak mun ekoi khanglabri masi challenge to muthak tai pithibi khoi di ki se larik hai burde masak phajabarte paisa paimate pithibi da khwai di phawasi manungda ama panjaraga di America ki 16% unformed economies amane ma 1860 and 62 two times of the president of mana abolish of Islam ni ma na phaw ki basni manum di mi bu kan open nei budi mayuk tani aduna ma se ngasi phaw da 47 America da president lebi manungda ma 16% subasida ma mu phaw America da leti aduna takpadi khwaidagi heda thak wang masidi iramnam ireba ijati adubu kanma nuksiba kathokpa khunai adugi awbo proknaba khunai adugi miba samasam di kanba adubu oi haina khanjaningi graduate master doctor engineer IS IPS MC Nobel Prize lobu natte makhoi adu lorga khunai adubu nusidragadi makhoi bu intelligent ni makhoi bu direct haibune adi lai haibune khoi kadu hainga leti aduna aikoi gi iramnam ijati ase kanma mathok tai nusiba mathok tai aikoi na kandagadi kanana kanduno pithibi da chawkhal level lebak siga se asum haina war battle conflict kaya gi marta magi maram da mazati asing ado ikheng lakta kan thiba ngakta ni aduna maram oidna aikoi gi iramdam ireba ijati ase aikoi na kanjagadam ni aikoi na kangadam ni sahi lising kaya gi itihas darba Manipur aikoi gi ahal laman singda thona phada lanthing lanban kaya da war and battle zone kaya da mayung rakha kanda aikoi khunai ase kalam bani maram aduna aikoi khunai ase ngasi di aikoi na kandra kana kangani ngasi gi aikoi na ngasi kalodra kadi aikoi gi tumgi cha isu sik kana kangani ngasi aikoi da nangliba awa chetheng minai joling kasi kana kon gani aikoi na ngasi di minai joling le thing sing ase kaktar matuk tai aduga aikoi na adobo Manipur se matuk tai natraga di aikoi khunai ase amam lambi am chingtharak liba se aikoi na masi ngakthok matuk tai aduga yamna strongly thena matuk tai hayemak प्रस्तेल लाकने है वैसे इंडिया की प्रस्तेल लागतो इसे महा टूरिज्म अमन लागतो री बड़ा ना टकर सोल्ट तो वो लागतो री वैसे याम न साव वांग अमने
कईदंगसु इंडिया की प्रेसिडेंट हाई लाक्तुबिसे मणिपुर प्रॉब्लम सॉल्व तब लाकदब नते लोई लब लेबा अमनि हाइदना इंजॉय तब लाक पार्लियामेंट खन्ना खरे ngasi फावद पार्लियामेंट यामन मरिच मफम खन्नारग मणिपुर प्रॉब्लम असे असुम हाइना लोसिंगदने हाइबगी वाफम थमदना सही अनि मखाई ओम सुजिला अनि होजि थौला आइबा मतमसे अदुना ताकपदि मांगदा अखोइबु लेखा तादबा मुथतनबा अखोइबु लौतुनबा लोइना अखोइबु खुनायसि मुथतनबा अखोइबु लेखा ताना अखोइबु सिंकुप छार थुगाइनो होनबसे मसी भारत सरकार अमदि मपांगी साफु यामने सेंगना यावी मसी मणिपुर अमदि नॉर्थ ईस्ट अमदि इंडिया की इशूते इंटरनेशनल इशूनी मरम अदुना अखोइना मसिगुम इशूसिंग असे मांगदसु कयामुक थेना करे पैलेस्टाइन की यूक्रेन की यूरोप की वियतनाम की क्यूबा की अफ्रीका दा एशिया दा अदुगलेना अदुगा साउथ अमेरिका दा लोना थेंगनरिबा ngakतनी अदुना अखोइसु यामना थौना फना थेंगनबो लेना थौना फना मायुनबो लेना अखोइगी लेबा असे अखोइ इलमदम असे अखोइगी इजाति असे कंची मरमदी आशा लेत्रबा लेबा अमनी इंडिया बिसदी माकी मसागी लम अदु फावबदा माकी मजाति अदु फावबदा नमधरिबनि होजि मखोइगी मियोइ कयामुक मयु मकै लेजदे लाई मंगम जदे साब फंगजदे मरम अदुना अखोइगी मणिपुरी सिंग अमत ओइना वखन मारबोलेना अखोइगी खुनाय असे कंदबा यादे अदुना ngasi 10 डिसेंबर सिना मरम मरकांदा इंटरनेशनल की पीरिबा फंडामेंटल राइट यूनाइटेड नेशन पीरिबा राइट्सिंग अदुसु अखोइ लौसि अखोइ मियांग ओइबा अचुबा वॉइस अमस थोक्सि यामना अखोइबु मियोन मिनै चथरिबसे खुदत लेफनसी नत्रगदी मखाताना सुम चथरगदी अखोइगी माइगै खुदिंगदा अखोइ फिबम सौसंगिदना अखोइ खुनाय असिदा खम थेंगना लेखा तारक या कोई फिब तारकलिबसे कलौद्रगदी अखोइ खुनाय असे तुंगी फ्यूचर लेरोय मरम अदुना असुक थीना अखोइ वहालिबसिंग असे अखोइना मायुग जासी थेंगनासी खुनाय असे न्यू मणिपुर सेंजी न्यू फ्यूचर अमगी दंगता अदु खोगी न्यू नेशन अमगी दंगता मरम अदुना अखोइगी मणिपुर असे असौब सिविलाइज अमा ओहेंसी असौब शक्ति लेबा लेबा ओहेंसी येंगनबसिंग कनानो मसक खांगले येंगनबसिंग अखोइ कदुंगसु ngakpiroy sembiroy aduna अखोइनादि येंगनबसिंग मसक खांगनबने अखोइ अमत्तो ओइना पुंजलasi अमम लंबी अमम वाखन पुनम थादोगा अनुभव मणिपुर में सेमिनार से है वो अपन चले चलेगा तो संजय थैंक यू